Икенді намазының 4 рәкағат фарызы. Икенді намазының 4 рәкағат фарызы 4 қиям, 4 үркук, 8 сәждә һәм 2 қағдәдән тұра. Қиям тәкбирдән соң аяк үрә тұру. Үркук бүгілу. Сәждә маңғайны намазлыққа тидіру. Қағдә утыру. Иңілік кіші ният қылырға тиеш. Ният қылдым икенді намазының 4 рәкағат фарызын үтәргә. Халисән лилләһи тәғәлә. Аннары құлларны күкрәк турысына күтәріп, тәкбир әйтелә. Аллаху акбар. Оң құл сол құл үстінә күкрәк турысына қойыла. Шуннан соң сәнә дұғасы оқыла. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. Аннары Фатиха сүрәсе оқыла һәм іштән генә әмин дейлә. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Аннан Құр'анның бір сүрәсе яки 3 кішкене аяты яки бір зур аят оқыла. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Тәкбир әйтелә, үркукка иелә, һәм шул вакытта 3 тапқыр үркук тәсбих әйтелә. Аллаху акбар. Субхана раббиял азим. Субхана раббиял азим. Субхана раббиял азим. Үркуктан тәсбих әйтеп қаумәгә тора. Қаумәдә басып тұрғанда тәсмиғ әйтілә. Басқан килеш тәхмид әйтілә. Сәми'аллаху лиман хамида. Раббана ва лакал хамд. Тәкбир әйтеп сәждәгә китә. 3 мәртәбә тәсбих әйтелә. Аллаху акбар. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. Тәкбир белән тора һәм җәлсәгә утыра. Аллаху акбар. Җәлсәдән тәкбир әйтеп яна сәждәгә китә. Аллаху акбар. Икенче сәждәдә дә 3 мәртәбә тәсбих әйтелә. Субхана раббиял а'ла Субхана раббиял а'ла Субхана раббиял а'ла. Икенче сәждәдән тәкбир әйтелеп, икенче рәкъәгатьнең кыямына торыла. Аллаху акбар. Оң кул сул кул өстенә күкрәк турысына куела. Икенче рәкъәгатьнең кыямында сәнә һәм әгүзу укылмый. Фатиха сүрәсе укыла һәм эчтән генә әмин әйтелә. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ар-рахманир-рахим.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Аннан Qur'anның bir surasi yoki 3 kichkina oyati yoki bir zo'r oyat o'qila. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Takbir aytila, irkukka ila, ham shul vaqtda 3 topqir irkuk tasbih aytila. الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. Irkuktan tasbih aytib qavmaga tura. Qavmada basib turganda tasmih aytila. Basqan kilish tahmid aytila. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. Takbir aytib sajdaga keta. 3 martaba tasbih aytila. الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. Takbir bilan tura ham jalsaga o'tira. الله أكبر Jalsadan takbir aytib yana sajdaga keta. الله أكبر. Ikinchi sajdada da 3 martaba tasbih aytila. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. Ikinchi sajdadan so'ng takbir aytib qag'daga o'tira. الله أكبر. Qag'dada bo'lganda boshda tashahhud o'qila. التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ondan so'ng takbir aytila ham qiyomga tura. الله أكبر. O'ng qo'l sol qo'l ustuna ko'krak tursina qo'yila. 3-chi rak'atning qiyomida shulay uq sana ham a'udhu o'qilmay. Fatiha surasi o'qila ham ishtangina amin deyila. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Takbir aytila, irkukka ila, ham shul vaqtda 3 topqir irkuk tasbih aytila. الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. Irkuktan tasbih aytib qavmaga tura. Qavmada basib turganda tasmih aytila. Basqan kilish tahmid aytila. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. Takbir aytib sajdaga keta.
3 مرتبة تسبيح aytila. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. Takbir bilan tura ham jalsaga o'tira. الله أكبر. Jalsadan takbir aytib yana sajdaga keta. الله أكبر. Ikinchi sajdada da 3 martaba tasbih aytila. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. Sajdadan so'ng takbir aytilib qiyomga turila. الله أكبر. O'ng qo'l sol qo'l ustuna ko'krak tursina qo'yila. Fatiha surasi o'qila ham ishtangina amin aytila. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Takbir aytila, irkukka ila, ham shul vaqtda 3 topqir irkuk tasbih aytila. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. Irkuktan tasbih aytib qavmaga tura. Qavmada basib turganda tasbih aytila. Basqan kilish tahmid aytila. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. Takbir aytib sajdaga keta. 3 martaba tasbih aytila. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. Takbir bilan tura ham jalsaga o'tira. الله أكبر. Jalsadan takbir aytib yana sajdaga keta. الله أكبر. Ikinchi sajdada da 3 martaba tasbih aytila. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. Ikinchi sajdadan so'ng takbir aytib qag'daga o'tira. الله أكبر. Qag'dada bo'lganda boshda tashahhud, annar salovat, so'ngidan duo oyatin Rabbana o'qiy. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Шуннан башта оң тарафқа, соңыннан сул тарафқа сәлам бирә һәм сәлам дугасын укып, дуга кыла. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. Шулай итеп, икенде намазының 4 рәкъәгать фарызы тәмам була.